Gradsko vijeće grada Tuzla na zadnjoj sjednici između brojnih ostalih tačaka i naših 14 BOS-ovih, redovno smo aktivni, pa čak smo svi preaktivni sa odlukama na gradskom vijeću, razmatralo i mogućnost adekvatne kontrole cijena goriva. Evo vidimo, naftni distributeri ponovo idu sa cijenom goriva preko 2 marke. Nisu mogli nikako izdržati da bude ispod, pokušavaju ponovo fening po fening, po 10 feninga i evo cijena se penje. Tražimo da vlada federacije, evo ova nova koja je došla, imamo premijera iz privrede, donese odluku o kupovini određenog broja benzinskih stanica ili izgradi takvih istih, kako bi vlada kao državni distributer mogla kontrolisati cijene goriva. Imamo naftne terminale, uvoz veće količine goriva bi omogućio i jeftinije gorivo, dakle, od proizvođača. Sa druge strane, time bi mogli spustiti cijene goriva i onemogućiti monopol naftnih distributera, privatnika koji sada rade šta hoće. Mi imamo faktički slobodno formiranje cijena. Niko ne traži niti daje mogućnost kontrole cijene, nego jednostavno naftni distributeri dostave obavijest da će povećati i to je sve. Vlada samo prihvata, odnosno ministarstvo. Mi na ovaj način ćemo obezbijeti uslove građana za život mnogo bolje, efikasnije. Dobit ćemo jednu vrstu nade kada je sa 2,35 ili 2,40 gorivo počelo padati na 1,80. Svi smo osjetili se kao da je država sigurnija, efikasnija, bolja, jeftinija, humanija. Evo sada ponovo idemo u ono veću cijenu, dakle u istu situaciju beznađa i zato se smanjenje cijene goriva, pored toga što ćemo svi se osjećati komotnije i sigurnije u ovoj državi, imat ćemo sigurno manje cijene roba i usluga, imat ćemo mogućnost bolje i efikasnije subvencije goriva za poljoprivrednike, dakle domaće poljoprivredne proizvođače i to je dužnost, dakle, države da se brine o građanima na način da evo kroz ovaj vid adekvatne kontrole cijene goriva obezbedimo monopol, one koji imaju ekstra profit, da i dalje profitiraju na način kako su do sada radili preko leđa građana.